napravili slaj. Baš ima lijepi slaj kak se smije. Tu su svi dodaci koji one love sa slajnove. Boja, ljepilo, pjena sa brijane. Još i sjokice i neke perlice, boja. To je to. Okay. A mama voda još treba sa slajn. Dobre vode. Tekuca. I ovo sad moramo iskruziti koji su svi dodaci sa slajn. Znači, prvo ide ljepilo. Gdje tu ljepilo? Tu je. Drugo ide pjena sa brijane. Treće ide vajda boja. Pa onda idu na redu sjokice. Pa onda idu perlice. I kad se to sve promiješa, bit će pravi slajm i bit će ovaka. Predivni slajm. Prvo se ja napraviti jednog takvog slajna. Imamo pre nas i 10 razlika. Evo, tu trebaju biti pravilne oči. A tu treba biti kugla. Tu ima. Tu treba biti zelena gumica. Nema je. Tu treba biti YouTube. Tu treba biti roza boja, a tu ima zelene. To je zakruzujemo. Tu je ljubicasta boja, treba zelena. I tu još ovdje ovo. I tu. Koliko je to sada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Još 2 nam fale. Samo ne znamo gdje su. Teški izazov. Jel vi negdje vidite? Ovo je baš teško. Ništa, idemo dalje. Da. Zaga ima svoju stijenu, Filip ima svoju stijenu, Majmun ima svoju stijenu, a Gorila isto ima svoju stijenu, što je odlično. Ko onda nema? Ovaj tu. A to je orangutan. Orangutan. Tako je. Dobro, što ovdje treba? Ovdje treba samo obojati. Hoćeš to bojati sad ili? Neću. Nećeš, dobro. Hoću pokazat prijateljima. Šta ovdje? Koje su ovo divlje mačke? Ovo ti voliš. Koja je ova prva divlja mačka? Ova? Gepard. Gepard, tako. Ova je leopard. Tako je. Crni leopard. Ili crna pantera, dobro. I tigar. I lav. A tu su sve oznake koje se trebaju spojiti. To je lagano. Da, to je jako lagano. Ove noge pripadaju ovom. Ove noge pripadaju ovom. Ove noge pripadaju ovom. I ove noge pripadaju ovom. A ove noge pripadaju ovom. Tako je, bravo. Ovo su stikeri, nič ću poslije lijepiti posvuda, baš su slatki. Tu se bih bio Filip izgubila. Moramo mu naći put da dođe. Ajde. Češ uzeti flomaster? Može, pa onda. S flomasterom da nađemo put Filipu. Ja mislim da su zelene ove njegove. Jel ti isto misliš? Da. Ajde. To krenu. Dobro. Koja strana? Na koju sad stranu? Ja mislim onu. Bravo. Onda gore tu. Pa tu gore. I mislim da sam blizu. I jesam to! Super! Ovdje moramo nacrtati konec, ali ovdje nije problem. Samo ga nacrtamo i to je to. Pogledajte po ovim znakovima.
Možeš ti sad po tim znakovima ili ćeš odmah crtat konjića? Odmah. Odmah, ajde da vidimo. Sad moram iskruziti ovo što je sve zdravo od hrane. Znači, zdrava je ovo. To je šta? To je, kako se ono zove? Paradajz. Paradajz. Ovo je naranđa ili limun. Kad god. Ovo je, što je to? Paprika. Ovo je salata, ovo je grožđe, ovo je brokola, ovo je kiseli krastavac, ovo je jabuka, ovo su banane, ja sam 2 pojela jučer i pojela sam cijelu zdravicu jabuke i još sam pojela pola cijele lubenice. I jagode i to sam jela u torti. Kako se to zove? Kiwi. Kiwi, ok. Šta tu treba? Obojiti tu gdje su te boje kuglice, obojiti u toj boji i onda će pisati zdrava ekipa. Kako znaš da će pisati zdrava ekipa? Pa tak. Ovdje treba pomoći zadnje nacrtati poruca njihov dio. I sad krećemo. Prvo ću krenuti od jabuke. Bilo mi je jako zabavno bojati i crtati ovu bojanku. Ako ste zaboravili gdje smo je kupili, to je u Kauflandu u Hrvatskoj. Ako vam se sviđao ovaj video kako sam pravila ovaj video sa knjigicom, obavezno ga lajkujte, preplatite se na naš YouTube kanal, a mi se vidimo neke od sljedećih videa. Ćao prijatelji!